Pozdrav svima, prošli novi video. Idemo ko se boji napraviti kuću i like i subscribe i zvučite zvonce. Idemo ko pravi kuću da vidimo. Ja ću ovdje dajti, ja ću ih gledati sad. Odnosno kuće su na drvetu pravimo. Da. No sad pravite. Dobro, sad ću ti praviti, ja ne mogu ovo pravi. Vidite, Creeper me gleda. I nas me ljubim Creepera, on mi gleda. Dobro. Iz Creepera vidite, on mi samo gleda do sada, ne ubište. Sad gleda kako Cowboy pravi, sad armor. Imamo Cowboy pravi. Ovo ja gledam Cowboy pravi. Ja ću ovdje gledat. A Luka dođe pa gledaš kako ja pravim. Znam, gledam te. Vidite kako Nina pravi. Dobro. Vidite sad kako Nina pravi. Ovo. Ne možeš, Havena, onda ispadaš. Onda će njeni dimanti doći. Ja ću tebe onda dimanti, ja ću uzeti puno dimanta. Može ovaj koliko dimanta će dobiti puno. Gledaj, koliko. Wow, predobro. Evo ga. Daj meni dimantske, ne možete da dimantskim blokovima. Daj mi. Ne smije se 60 meni reklama. Dobro, djeti, ne možete dimantski. Da, zapkajte mene, ja moram ući po sad. Nemoj zakopiš. Ajde. Ja ću gledati kako prave. Čekaj, meni zvuka. Dobro, nema niko da pravi. Meni bilo došlo. Vidi. Meni izbacu svijetu. Što? Kaj zombi? Došli vam zombi ko kuće. Ja ću ti zombi. Došli ti Nina. Na ko kuće zombi Nina došli. Ubio sam ih. Ubio sam ih. Vidi, miško magare. Evo Havena miško magare. Havena magarac. Nenute tamo, vidite. Ovdje je Havene. Koji? Vraćamo za minut. Evo, vidite kako oni grade. Vratili smo se, bila njima hvala. On se povezuje u internet. Vidite, ništa. Ja ću gledati kako oni prave, Cowboy napravi. Gledaj koliko dimanta ću dati njima. Njemu Cowboy gradi. Ja ću i sad gledati. Nije k vama, nema veze. Sad smo čekati. Nismo još platili. Ja da vam kažemo. Nismo platili. Malo smo potrošili para. Preko snimit ćemo u pravu Minecraft, ćemo platiti. Vidite kad. Evo mene u svijetu. Rećemo kad. Vidite kako se oni gradi. Ja sam ovdje popeo. Vidite. Svi zaprate Skadina, Impeta i Šoneta. Tako. Što imam te youtubere, uvijek ih gledamo. Vidim kako Havena pravi. Ja sam gledala Skadina. Napravi kućicu na drvetu, bila je prelijepa. Havena, kako ti je gdje je od njega radim? Ovo sam nisam probala. Havena, kako ti to praviš kuću, Havena? Kakav je tu kuća? Unutar ti malo, možda moći malo šijeti. Vidim kako nije ide. No dobro ti da im da uđem. Nisam ni na u kući. Dobro, tako što da gradim. Dobro. Čekaj da povetim. Ja ukucam nađem merd da mi ne prođe. Ukucaj merd, vidi ja pao.
vidim. Evo ih. Ima kuplja cuk. Ja sam opet izašla. Treba pravimo da bude dan. Sad raste. Vidite ništa. Vidimo kako Nina, ništa ovo meštac tamo. Vidim kako Nina izgleda. Vidim. Ima medevine, da vidim. Rata. Vidim, skočiš i ništa. Ti malo stine srca. Vidite kako. Vidim kako Havina ide na kuću. Tako njena mava. Dobro, ti Havina kućao. Kad sve završite, da ću vas koliko će boje brati na pravo. Dobra ti je kuća. I kako ti izgleda unutra. Sad ti radim unutra. Dobro. Dobro. Znaš kako? Ovako stavite i ovako fino prođite i tako možete. I ovo fino ovako, zastavite rata, ovako i fino spustate se. Hoću vam spomenuti Ardena. Hoću vam spomenuti Ardena. Dobro. Vidim. Nabojate samo malo sir kuću. Biće trudno. Ne smiješ dati malo sir. Nikako Nina. Napravite i čest. Sve vam treba. Ja ću gledati. Dobro, ja sad popijem. Čak da povedim. Nina, ja sam rekao da vaširaš kuću. A vašire neću ništa dati. A Vina, sad će dobara. Očinit ću 10. Niću isto 10. Niću možda 20. Može, oba ću vam 20. Može. Daću vam oboj dimante. Dobro. Onda ću vam dati oboj dimante. Može. Koliko? Oj, skoro će prestati, još 10 minuta. Još 10 minuta. Oj, 8 minuta. Sad će biti, još 10 minuta. Oj, skoro ću vam istati vreme, skoro 10, sad će biti 10. Započnemo video da vidite, a ona ide grad kuću. Što treba tako. Tem kako ti ona jači, a meni jači uđu. Dođeš moju kuću. Evo da vidim. Ako ja ne pobjedim, na naci šedicu. Ne, neću. Neka tužna. Kaže, mamka Luka, mogu smo rekli da pobjedim. Onda će oboj pobjediti. Ne, mora ja. Oboj. Ne, jedno. Ne znam. Vidjet ću kad završite sve. Nima veze što to se desi, samo gradnja kuće i to. Ajde malo šir kuću. Nina, ću nastaviš knjigu u kuću. Hoću to ovo ovdje ovako. Evo ga skočimo. Nina, sad se desu sa farmom. Ovo je kukovala. Kuku meni. Nina, napravi karmu, vi sad se desilo. Luka, kako ja to da popravim? Tako. Hoću vam i kuka. Oj, sad će proći 10 minuta. 10 minuta.
10 minuta je. Još 20. Jasno, vidiš. 20. Radio 20 minuta. Ninoj kući. Hoću. Sad je ocena Nini 10, Nina 20, a Vena... Sada da vidiš, Luka, sami, moraš obići. Vidiš kakva je kuća, da vidim unutra. Vidi, ja znam. Da vidim kako je unutra. Svi kada. Gledaj ovo. Šta? Sviranje. Ću te u vreme igrati. Idemo u cestu. Prosto ima u cestu. Idemo kako Vena ima. Sad idemo. Čekaj, ja da izađem. Idemo sad Havenu kuću. Ulazimo Havenu. Havena skeleton je. Havena, poprosti je skeleton. Nije on je kada vidi. Vidi, eto kava prozor. Ne, kako to će? Ovo je 10, može? Na. Onda Nina 20, a tebi 10. Aj daj meni dijamante pa ću ja da podijelim dijamante s Helenom. Daj mi. Evo, gdje si ti? Daj mi nagradu pa ću ja da podijelim s Helenom. Evo, viš. Brzo. Helena. Dođi da podijelimo nagradu. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Lijep pozdrav i Ćao.